Pozdrav za sve naše fanove, veliki pozdrav sa kanala Band Mimo. Evo, javljamo se povodom novih dešavanja na YouTube kanalu gdje se snima velikom mjerom Žarko Hrgić, koji je postao legenda YouTube-a i najpopularniji algoritmaš na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani pratitelji, kao što i sami vidite, kad god upalim laptop i hoću da nešto vidim, uvijek mi je prešlo u naviku da vidim šta se dešava sa Žarkom Hrgićem, da li će biti išta od onih obećanja i onoga svega što je izjavio. Međutim, koliko mi je želja da to pratim i da to snimim i da pogledam te stvari, ako se ništa ne desi sad u aprilu, kao što je i najavio da će ići za Njemačku, tako da mi se više neće dati ni snimati njegove priloge. Svi čekamo taj trenutak i očekujemo šta će se desiti. Žarka su obišli svi, i youtuberi, i pisci, novinari, i doktori, svi su bili kod njega i sada čovjek ne može da hoda, ali mislim da može da hoda, mislim realno da čovjek može da hoda, ali neće da hoda zato što drugi hodaju za njega. Mislim da može da hoda, jer jedan je youtuber objavio snimak gdje se vidi da Žarko u stvari hoda unutar kamp prikolice. I čak pitanje je da li unutra mokri ili izlazi van kad nema nikoga sa kamerama, ali ga niko još nije ni snimio kad izlazi van, to još nismo vidjeli ni jedan snimak o tome. Ili je u dogovoru da ga ne snimaju. Međutim, svi očekujemo taj trenutak, ali smatram da će biti najbolje, po mom nekom predviđanju, da ako se ništa ne bude dogodilo, više mi neće biti interesantno pratiti njegove tutoriale i njegove objave. Tako da, ok, Žarko Hrgić je kao čovjek topla duša, dobar čovjek, prima svakoga srcu, sve mi to znamo, ali jednostavno nekako taj ambijent u kojem on živi više mi nije interesantan i nije mi više to nekako nešto što me vuče i nešto što imam potrebu da to snimim. Jednostavno želim, ako nešto radim, ako nešto snimam, da mi to bude prijatno raditi, ne da mi bude ono malo degutantno. Ali sam ovaj ambijent u kojem on živi i to sve što nije oprano i nije sređeno postaje malo više i degutantno. Evo, ovo je jedno malo bilo uključenje, pa eto, ostavite vaše prijedloge, ostavite vaše komentare, pretplatite se na kanal Band Mimo i da čujemo šta vi kažete po pitanju sitnog odbrojavanja koje je, evo, za nekih 20-ak dana hoće li se desiti taj famozni odlazak u Njemačku. Pa onda ćemo baš vidjeti hoće li biti novih snimaka ili šta će se zapravo desiti, ili će jednostavno doći socijalna služba sa kamionom i sa paukom natovariti njegov trailer na kamion i odvesti, što je po meni nekako najrealnija mogućnost koja će se dešavati u budućnosti. I Žarko će biti smješten u sigurnu kuću i to je po meni neka realnost koja se može desiti. A ove ostale stvari čisto sumnjam da će se desiti. Eto, poštovani pratitelji, pozdravljam vas lijepo, pretplatite se na kanal Band Mimo i vidimo se u idućem tutorialu. Svako dobro.